Hey guys, welcome back to another video. Today we are going to the airport because my mom is going to Australia now, and yeah, so we're just in a car driving and driving and driving. Hey guys, now we're at the airport. There's so many people here. Mom, would you like to say a little bit things about the vlog? За бүгдээрээ сайн уу? Ингээд ээж хаягсаг боллоо тий. Бод камка ээж гаргаж өгөхгүй бид тэр онгоцны буудлын дээр ирсэн байна. Yeah. And yeah. Аман харагдаад. And yeah, so now we're at the airport. Wait, where's my grandma? There she is. I'm gonna show you my grandma's cool new hat. Here's the place. There's some few pictures here. And yeah. So here there's some people lining up to do something. Here there's an A-team or something. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle. The brace position as shown on the screen. Одоо та бүхэн өөрийн судалд ойр байлгах аврах гарцын байрлалыг тогтоож авна. Энэ агарын бүлгийн аврах гарцын Монгол мөрөгийн урд дунд хойд хэсгүүдэд байрлах ба гарц бүр тусгайлан тэмдэглэгдсэн байгаа. Мөхөгийн гол зам дагуух шугам гэрэл ойролцоо Бойшин гарцтай болсон байна. At this time, please take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat. The emergency exits are clearly marked and the locations are as shown on the screen. Escape path lighting will lead you to the emergency exits. гарц тус бүр аврах гусраар тоноолгдсон байгаа. Усан дээр ослын буулт хийхэд аврах гусрыг зав болгон This ain't right, and we know it. Be out of sight when I finish with this cup of coffee. It's the last time we'll be golden. Don't wanna cry, cause I don't know where to go, but I'm going. And we'll say we'll stay in touch, but we won't. We're just staying cause we're scared to be lonely. But we both know this ship's sinking slowly. Don't wanna see you, wanna kiss you, wanna love you, but I don't wanna see. Хоёр Бээжингийн airport дээр ирсэн дараагийн нислэгээ хүлээж байна. Тэгсэн энэ нэм хөрхөн тоглоомын газар тань байна. Миний божи тоглооч мамаатай. Тий, мамад минийхөө миний нана гიშрэхгүй шүү минийхөө. Готлгүй юм чинь. Аа анц. Битэрийн дунаага ингээд тавьчихсан. Жөөжгөөс өөрөө. Дахиад үүднах юм минийхөө. Амарна. Энэ битэр амархаа шийдсэн. Жохоо юу муу байгаа. Жимс мимс байгаа тэрийгээ идээд дараагийн нислэг хүртэл амарч байгаад тэгээд явнаа. Тэшгээ трансферчийн. Аваа тэнцдэг ирсэн биз дээ. Хөө ямар гоё юм. Сайн. Аюу хэвчлээ. Оо ямар гоё. Аа яа. Баярлаа. Оо баярлалаа. Надад юу гүрэн байгаатай гүгээд.